ke rata go dumedisha maloko ka moka a Ivory Park Taxi Association o a eme mo pele ga lena ke Marcelo Desando ka mo letsogong la ka la right ke tsamaya le Gugulethu Nkabinde and then ka mo letsogong la ka la left ke tsamaya le Mme Consilia Ramokgopa. Mme Consilia ke FNI ya rena mere ba rena go monyane mo re tlile fela go tlele go tlisha the newly elected executive and the outgoing executive re berekile le bona ga botse and ba re file support thata so re tlile mo re tlisha a token of appreciation go maloko ka moka a Ivory Park Taxi Association re tlo present koloi a sponsored vehicle Ivory Park Taxi Association. Re tlile ka ke sona se se re segolo se se re tlisitseng gore re tlile go leboga thata. Re tshepa gore newly elected executive re tlo berekisana le bona ga botse ka mokgwa re berekileng le the previous executive re leboga. Tshwanelo koloi ka mo ntle re coverile imo ke ya IPTA. Sanbonan ma IPTA mahle ninjani ngiyabonga chairman ngizobe ngenza umsebenzi ongekho right uma ngingabongela ma IPTA amahle nibahle ngokuzalwa uBheki wakwaZondo original sales manager ngokusebenza eAltrek ngihamba nelunga lenu umama Happy osebenza khona kwaAltrek samqasha khona la eIPTA kodwa mina ngine libofuzo lokuthengisa angeke ngihlale ngingakhulumi ngokuthengisa inkinga yokulahlekelwa kweimoto chairman isasekhona siyohlala sinayo chairman ngivumele ngikhulume nabantu abanezimoto ezizolahleka nezilahlekile nezisafuna ukulahleka ngithi kini ikhona iAltrek iyaqeda konke lokho bayaza sesisebenzisane nabo iyazi IPTA ngokusebenzisana nathi ukuthi thina sithi we never leave a taxi behind, we are a taxi tracking specialist. Nkulunkulu wami ngivumeleni ngikhulume nabantu abathanda ukugada umsebenzi sinayo i-main unit igada imoto sinayo futhi no mama wesibili okuyisithembu okuyi-backup unit sibuye futhi sibe nayo i-dashboard camera okuyiyona egada umsebenzi so mawufuna ukugada umsebenzi wakho u-serious ngokugada umsebenzi wakho ikhona iAltrek kodwa nathi asihambi nje sodwa sithi ngemisebenzi emihle niyenzayo yokusupporta iAltrek nathi silethe isipho imoto ilapha kubekani nokusebenzela iAltrek kubekani nokusupporta ngiyababonga futhi bonke laba abasenze ukuthi sibe namandla wokunithengela imoto kulabo abasikoletayo sikhona futhi wozani nizosikhokhela chairman kube nomsebenzi omuhle ngiyanibongela le executive yenene